centrocampista. Ahora vamos a ver Criticotiano. Y cuidado Arbeloa y Villa, que ya las estaban teniendo. Bueno, levantan entre Xabi Alonso y Arbeloa, Villa y Sergio Ramos, perdón, no se conocen, hoy no se conoce ninguno. Hoy no hay amigos en el campo. Desde el minuto 5 han tenido la primera, ha permutado. Încearcă să anime atmosfera pe stadion Messi într-o nouă accelerare cauzată de Caicos. A fost pauză, cartonaj, galben, se cam... Cred că Pepe, da, Pepe. Incredibil gest al lui Pepe, l-a călcat intenționat pe Messi pe mână. Muy bajo nivel, sobre todo en esta zona, ¿no? Que es cuando el Real Madrid aprieta, cuando vemos la superioridad blanca a la hora de presionar a los jugadores del Barça. Se ha encarado Xabi Alonso con Dani Alves, viene por Gareth Bale. Pero automáticamente ha ido a disculparse con Andrés Iniesta, los amigos de la selección. Khedira y Busquets están a mano de Tangana, pero bueno, parece que la sangre no lleva. Khedira está viendo repetido esta sí. acción. Se la podría haber sacado perfectamente. Y esta es la reacción posterior. A încercat și Pepe să-l faulteze pe Messi. Și atenție, Mourinho se pregătește să facă nu una, ci două schimbări. Benzema și Caihor vor fi aruncați în locul lui. Interesant de văzut în locul cui va intra Caihor, dacă va fi în locul lui Messi. Irán tocó. Allez, on va dire que c'est pas tout excédé. Aucun répit, c'est le jeu qui domine, mais le Real Messi ține balonul și este faultat de la Sanadiara. Și acum se cere din nou un galben pentru la Sanadiara. Aș spune că este o fază similară cu cea de la duelul dintre Messi și Pepe. Da, asta e ceea ce a căutat Messi. Aici cartonașul galben pentru Pepe și este exact ceea ce lipsea acestei partide, să se aprindă. Casillas este foarte supărat. La Sanadiara în avantaj. Iată scandalul pornit probabil între Iker Casillas și Carles Puyol la faza de mai devreme. Motivul выполняет Xabi Alonso. Подача на дальнюю. Скидка какая, Вальдес! Куда же ты пошел, как сказал бы Костя Генич, родненький? Это жестко. Пепе против Дани Алвеса. Ну, у них старые счеты. Они любят друг друга. Сейчас закидают Дани Алвеса мобильными телефонами. Даже айфоны не жалко в финале Лиги Чемпионов в первом матче, который, может быть, самым непосредственным образом и повлиял. Удаление. Ca să câștigi contează și cum o faci, mai ales în fața propriilor suporteri. Imediat, iată, se vede Sergio Ramos, îl atacă violent pe Alexis Sanchez la mijlocul terenului. Sergio Ramos, care a arătat și la acest... erau mulți jucători ai Madridului în poziție de offside. Se dă fault prin atac. Și culoarea cartonașului pentru Sergio Ramos este galben, însă urmează roșu. Al doilea galben pentru Sergio Ramos, iar Real Madrid va avea un jucător mai puțin. Fábregas, la entrada de Marcelo, lo va a echar, lo va a echar y se verá expulsado. Mira lo que uno quería, uno no quería que el partido tuviese un expulsado y ahora vamos a lo que pasa en el segundo partido, Martín. Mira Pepe. Y se queda tendido del terreno de juego Fábregas, Y todos están arriba de él. Todos arriba unos de otros. Lo que ustedes ven es lo mismo que nosotros ahora estamos presenciando. Manotazos que van y vienen. Entró Pinto también. Sí. Hay que recordar la secuela de Pinto con Chendo. Ya han separado. Y Mascherano que arenga la tribuna. Va Higuaín en contra de Villa. Está terminando muy feo este partido. Adán que expulsa a Pinto. ¿Qué hace? Pinto se tiene que ir de ahí. Mirá, después llega el de seguridad contra Tito Vilanova. Esto no tiene. Hay un desquicio terrible en David este Villa clásico. agarrándose con Osil a las patadas. Camiseta vista, lo de Marcelo no tiene perdón. Que Fernando sabía un jugador por ahí. El reclamo es para los 12 rojos.